one kiss on day. Have me one kiss on door. Mommy one kiss on day. I come to best 2 minutes and about on crow fear. I pay Mama Kwaba. Do be because free near the edge to the Biana or say Umyaba Kumin. We move a chain. You're free by us. Abam Kwame. Yeah. I don't pay. I say, I said a Beconel no book honum. And I said, Mama Pat, Mama home. The book was a Mama, I call every friend. And no book was from Mokena and Natiquanam saying no book. A free Bakumin Rubina. What's on me when you're in a face? Maybe a formation. I say, be a through brand. No brand of your bravery brand. I can't cook up the machine. Oh, China, so they did it. No, Rebecca. Mama Pagin who Jim. No, comforters, when your fancy, Mama, or fancy call from Kakra, or the problem for one big candy. Now, so for Chabos, something I wish him, almost no good, another bompire near the other. I remember, as I said, yeah, Master Quanyana Momo platform, platform for me, popular. At the end of the day, you first send this old dinner who Jim. Now, and 24 years. Peace Council for Jena, Omanfo Manuntumna Asundwe, to me Emra. And a pay no, in Catana Swaba, and Catana Papa, the Munsemono. Ane, Catamunsema Papa, na a year, Senia, Omoko, a buying school, a kind of custodian, na a Abrafon Becan custodian, and the custodian no was it minority backs justice. Took on us approval. Like you say, Chief Justice for na yenyano as a minority for no abomotia and can no your margin say there be nya dia one more ebegina to is answer bra yet to mama no na afia ebegina to say Chief Justice for no if it's no you raja question asem and then send back community me and say minority for no say anu ya ye mama no edit to dwano na enko yi mfama ono mo enti your margin say ebegina to there wonka munye nanso ense etini nti enka nje baby for me fam good me no ka say die o maji atuma ye ma me tokono me no ka say yaje no e de atuma minority no e bo ne chidom e ma de nyina tumi e konkan eno achi wonu ma wo hwe wonu mo a kumawu MP ns anim yaje na atuma isabre no wo swai e de akere mpanyini se me kam no kure e de me saka me bo se maybe I some omanti asman Ghana and then mempeso yaso efo nsumu haumu meba misua emi yare ene se nsuo tokura obejinam na is what to me akona de nyina tumi akonkan de ma na ja ade ba ko a sambre no atodwa Amanfo ton pentin kwaye Ghana se se ochinachi ya ebedua nua green Ghana no ana Amanfo bisa se na enua ba ko da na yedua no besine ehun sika ne ade nyina no ehun brabo no you baby go see now see if you're there anymore no you best adua enua ne biwa yura bunjinapo ene mampanyini na Akuffo ado na be de akire na won mo tehayi a wo mo kire se nyame ya adom a enche bia green Ghana no afie de no ebe hyase na nsen ya se da ya wodan ni fie da yayi eba eso na custodian anim ho no ma twa se Ghana is back on track the economy no sini na so a ade nyina tumi ekonkan wase na yewura bawumia na eto ensa frese efo baabi edo sika hye na wadwuma tumi atumpon wa Africa na wiase baabi a for lihwe Ghana na Ghana de no kwasem no nyame anim umtumi boa ma nema nyina tumi ekonkan na enu asema wo kan yi enagya eda hayi enu wo kan se yewura kenoforiata wode media general kwagina court enam assembly yewura Captain Smart eka ni ntiano wase Ken Series Media General Captain Smart for 5 million Ghana cedis na zesikano emudu papa na yekwa hanu wase opanyin ba ko so akasa opanyin ba ko o Ghana yi wakabia ehum na wo hwe nanim din a utumi se we no ayase kwa mpiani ohwa na ze no akasa hanu mo simpanyin hwe ntumi tutu ne manyina yi MP challenges a World Bank over energy debt MP ba ko ono so kasa se World Bank for se the cabinet ade o se da bi se sika no mo ka no enya ade a nukure bia etimi o se ex energy minister
paint World Bank country boss. Ex-energy minister paints World Bank country boss as grossly ignorant on PP is. And I say, oh no, public private partnership bino. I say, oh no, emunchire muni ade no na entimi nkoyi na mo panyini kire se na World Bank for so kano wo mu je enso anu yiri tumu so a enso entimi enye yi sa emfa emaye na osoro wono no Herald so wono ma na menka promo law firms denies involvement in GMPC registration of one company bi wono ma na assassin bi wono mo so a wo mu yem ho afi mu se wo mu no wo mu tumi enka ho ema no enye yi ne ho kwasem ya eda ha no mo or see your marriage to a woman and kiss with names not an apology assassin we general ka say monye ajopa bia fantum enti Herald ase wono bi kire say yira agina sare wa ware sabi anwrani ene ne maso anwrafo din a eno no enkire say ne chopa ne betimi age de atom wasi Ghana regaining economy analysis as a yura Baumia ne kasa say Ghana na nema nkoyi na sabre de ohwa as a niema enam na kwan mu a etumi ekonka edemaye new mental health complex for Kolebu say sabe adwumhaw baby ebesiesie anase baby ebetumi agina asayare no sidan for kra Kolebu a sabre de ense anija na eyaba sadwumhaw no de ohwa empanyini enkrachefo emaba ye nyina no ase eyato yetimu a ene esa Ghana is back on track ne omo aka no bia na krata yin so ede but I say stop the deduction to restore calm at GBC you rise GBC one so no see e behwe Amanfo katua so ne ade na opanyin ba ko se da bi saa ne ma na omo ye no omo nyai se tite katua so ne ade no yinyai na fi yenhwe na akomatoyem entumi emra na de ne entumi enkonkan no GBC mfa ne ndama pa emfra de kasakasa esi wakura GBC minyi Amanfo hwe na kasakasa ba etimi esi wono Metroless ene de mi ha me classmate mi senior ne brother panyi ede aba ha no mo Frank ano dompre MP nsawam adu agiri ana majority chief whip ana ne ho asem aba ha no mo o say leave me out of your campaign ano dompre to Ken Japan and the Canada Japan actually say ano dompre ko ka say ye penipa mana betu Frank ama MPP amayoko no a ono Canada Japan no ena say wo hwemu a hwe benku hwe nifa ye ka se wo ka ho bia aya no kra je say wontumi ntu Frank a ever ma MPP amayoko no ena another president buo menam he mi amede maburu ya de mi jankama mi ko gina ba bia nka se Canada ohine Japan akompreko wontumi ntu Frank ama ni nti wo dia mesre na wonhwa na medin no entumi enkoda na de nyina entumi enkonkan emfama MPP amayoko no osiba omia woods foreign investors Ghana is the best on track with investment opportunities at young raba omia na katre ahoho ne mpanyini se mo ba bi na mo de musika hye na musika no nya ho a ma Africa Krobia ni won man betumi de mani akire mu betumi aboa man benya mfaso ajiso mind as man Ghana mu ene e se yeboa Mr. China for to God am say o matumi atu ama na nanom fikire kura no o mutubi obia ni won mu a waka won hwe tipa ba bia odu sika be hyema ne ma nyina tumi akonkan de ma won dia ene wa ne Ghana as no dispute on gas no dispute on Ghana's land boundaries major kote ene kasa no o se ase na se mentim wase ne nchenu ahye bi eso ne Ghana yempesu aso ne ade se Togo fo se hayo modia Burkina se hayo modia yewura se da bi wo ma na ho no ebo mpempe boni bia ensi ho no mo ade nyina timi ebetimi akonkan ade amaye wase achima bu akwa traditional council begins processes to distill chief of Orase ebe Okrase na okay Orase yemfa na se nya ne yi anetimi hu ese atwe ogbagwafo no wo mu ade ne magu akwan mu se wo hene baako Orase hene se anche bia nana ye be pa ne mpabo won na ase na de abona pampam se pe adan ya yitu no ade so daily analyst no se EC exposes yewura Sami Ejamfi ha wo se
EC exposes some fees lies. Now it just said that no about what a course war Kumawuni adi you know some fees and maybe and me and and I EC about which say there be near Kotra Bamano and this for the man I say Major one name to the Swaba Kumawunu Krum one Ankasansa 1 2 no what in cry and I wouldn't acquaint to a case what the one ana nipa na ntra ba no na isi so boya isi se wono sa asem na wo kan sam gyan fika no e atro rather sam wonim ho ahwe na abato bi ba na ni wonanim onhwe na wonfo na ni eni ho na de nyina ntumi enko enkan yewura mrekuduka enso na abo tichani abaso tichani waya ade papa nti wonye ka ani boy 114.5 dollars na wanji na wontwi na wontumo no ho enkyira de na de nentimi enko enkan na de nyina enko enkan emfama no ewo ne mpeso aso nti yira mrekuduka ebona baso o say health sector needs serious founding. Health minister na kasa o say Ghana ya sabia na baby ya no wo mu nya sika pa na mse buo na school feeding program yi antini anya adwuma so mo fe ya sabia ni nya sika de a na ni ya de kwako ma mo fe so mo nye no mfa enidi no Daily Graphic say anti-corruption plan cure for IMF bailout. Anti-corruption plan cure for IMF bailout. And so na Daily Graphic ede aba ebo anim ho. Yes, here justice doche ono so obusuma bonumu ase se ene no wode adwuma ene so besom Ghana nyina no se justice or mranimu ni papa no otumi de bibia atumi abawie ya me no ka se akwankwaja ahuni die bi ede amano a omutumi agya no kwan kama ma de nyina atumi akonkan ede ama justice doche ade nyina atumi akonkan ede amano o se minority pardons atokonu ready to approve her as CJ Baumia entices investors to Ghana. Chief Justice Doche so say one more dia to me additional day and as a jumbi de Ghana no etumi or say Ghana healthcare system at risk as nurses flux. It say Ghana flux to the UK. Okay, flux to the UK. Aye. That's a Ghana nurse for no womu nyinada we ne be man bag so a ene na donzi mi krawo mi kwa UK mi kwa kope ni adodode ho no mo sanse Ghana hanom no sebe yemfa hwe enti no man bag so a tipa na je se obonu mu na okọ o se galamse report coda slaps from pon boatin ene so na ode abeto no mo ede amayensa o se Ghana is back on track eno ye di kan achim deda na political laundry and so the yinra mrekudu kade no ene yinra same jamfidie no so ede abre na we dey also my continue ye ni afi wono mo ayi no vupo nsem no se my continue ye ni ede fi no say IMF staff to visit Ghana to monitor economic recovery program nti akra ene yeko igwaso no enkratan kakrom de abre yen se fantu dwa Amanfo eno ene de agu ensani ani ede ama Amanfo se omuso munti na de ntimi konkan enfama ye no na echiremu a yese Western region ho suku ba ko ho no no nursing training ba ko ejatom se ma asukufo no wo ma anfa dama phone ahye mattress ahye empaboa ahye kese bibiara wo mu de sua de ho no no me ka se eja atomu a sukufo no anfa bibia ti sukufo na ekam so okoma anfa mo nkam maye isa mo na Akuffo nyina tie mu na mpanyin tie mu se mo ka bia ewom enti yesuku no dan yempaboa ye mattress ye wo class yesua de hu ase eja etumi ato fa service fo etumi kudu ho so mdu ho no na niema na ejapade a hye ne Ghana sika no ekọ opepe se miensa ene akiri tie masukufo no nyina yakọ mi se Ghana mpanyin bebam amade nyina etumi akonkan ede amom jano pai ye ko dwa so ba no ye nkrata nde aba ene de ama ye man F4 no. Kwame ya repe beda se na yen kan se MP we yin kwa wuna no no so waso en in and wagina dwa se kuma MP ne say da ma bia na wanya no so be di anim na ase no fa ko Johnson mo kan ne mo ye ma me no mo ye bi mai o say you ase no there no different kakra from
we no unse ase no no say enye say mra bi no do kwakwawe yewura jachi kwesi na akojama akabe hands down akabe hands down na yewura unse na bia me ka say twuma me ntwe e makrabo abirufo abebu bi omubu omo se dankenyo temfare enti kebe yi a bibi fanya ba akwen eni sifo so nya ba akon nanso ese mra na yede adwuma enti ye hwe ba bia eye ase north there so eba ku dru na di na tumi akonkan e de ama eye abusuafo ewo ase north no megidi se sabre yewura mu de saa na beba ye to aba ne wi a ebetumi akọ eno no enti no ye momamu ne momaba so betumi ne saa se ontumi ye ne saa so a anka beboa that's and a betting with text message 0551667755 0270191971 and a kwame yebehwe na ebie phone line as a school feeding seven send a text message bia mpanfo bi de ba no e je say mpanfo any edi chipa and kwame yes ebre yen hwe school feeding sense me the present no ebe kasa na ene ono so a kire send otenka efa sa enkoda nsem ho na enkoda nsem o mo kan bi wa kwame nkwasem anti no ye besre bra mpanyini gbabo won say mo free school feeding program betumi akọ nkan de man no won school feeding program initiative no medical ka say enye bad initiative but ade bi ho ye na etwetwa sisa no aya na ha adwene nti besre na mpanyini hwe no mfa ne poma sibre empen poma sibre yie unzo afre bo no ma o te se me ko school medidi nkwa no kwa hye ne den na fi yagogodu mfimfini baabi na yenya aduane ha adwen die besra na yewra ba fa stock for no omo school feeding program no yenti mfa ho na yenya aduane ho na mfa ma school for no ana ba fa for no ha de omo mbemu ha aja Kofi ba fa for no ha omo mbemu ha yes enkomo amedi yenya no eba mu bisa nti ebedi nkomo na kwame well yeah I say enough near na so really near there I do campaign near there koso say edu anu mo na chairman fo no wo mu gidi o enti ne say wo ya chairman ha na wani anya din kra na afa ho hey adie ahyase mponi na ayi say nana omukọ na omukọ yi wo mo ebegina mama political parties ne ade yo enti yebeda wo mase omde ne beto fam bia no ye wo ha ni atumi akonkan enti se na ye kan school feeding program de aja enti se to fam ese itumi hye mo kina pa ni gina na se ne be ya ebema Ghana school sem atumi akonkan ede ama yina ye ho enti se ye tutu na jeje mu kura because one of the nima me ense o de sani bia hia ensio aduane ene ayarehwe enti se aduane aba na mo fran betumi akọ school a enti se jam na ema no to fam no this is jamu na want to from kura 2 empanyin so pe kwan bi a e fa so e benya aduane da na timi ya support school feeding program no general da bi am kan sem bi se Ezavado omo ye bibi wo Ezavado manager mo pa Ezavado general no omo ye ne se mo hu se sebe mrante ne ma ba bokro no obokro no e ne wakotum 2 years 3 years ne o empanyin ye se sa na te de e be mo ado na wadua bibi na yatumi ede ahwe eye ebia brono ne ba bia ofire no se school feeding program no ebia aduane omo ani ade ne ho atumi akwa ahwe ne ade a de bia meka yachi nipa kogum for nothing yemfa bi ko ya adwuma no mu nua brode enua banki nua omo ne ade na ka nyina so po na ka yentutu ni twitwa bi na ya ka yemfa enhye school feeding program yi eye kena eba yi abeboa pa school feeding and no credit abeboa ade we etofem se kim mfra bebe ja school etofem se kim mfra bebe no a ebeja school se na ye ka no 1 cedi 20 pesos there 1 cedi 20 pesos there yes rempanyini a omo empia enko anim kakra at least anya 5 cedi bi mpo na mu kwa mefa so ebetumi aboa etumi ahwe eye emofra no omo adesua na ade nya etumi akonkan ade ama ye no mu enti ebesere omo a ebesere mpanyifo a omo hwe na ade nya etumi konkan emfa mai wade ye bia no na wa na hwaye wade ye bia no
wa ena watumi aye kwame ma me na wasina menko hamai so na anopai menko din common for school feeding sama aba no ene enho anamotuo ne pomasibre aba me no ka say Madam Charlotte Ashaki Asante ono ne school feeding caterers nyina omo president your call has been put on hold please wait anopai esa akane ye hwese ye benya ne no edi enkomo na ene no edi enkomo em say yes aka no Mama Charlotte, Adape, Ote Kai Moachi. Auntie Jackie, Moachi. Auntie Charlotte. Motrana Mondona attention, na Yeno Enkasa, na Ehe, and Sema, and the Abba, Nano, Omsomo be body ja, na Omodi Tiesi Mukwame, na and never near my mini near my. Bonne no me caterers no matiesim we no be say obi bo bench when ya bench asem yenyi ni ye na enye kama sika de maintenance kwa V8 no ye to petrol ye de ye ni kwame ni nyine betimi aye we bi anti Charlotte em wache mejo so na pomo ti say nyame adom yo ne di kai dan say waje brese oni e be kasa Okoman radio 97.1 Akropong-Akuapem one national president at the school feeding caterers no etisa Patroane. Yo. Araba ye frɛ wa em sɛ ye komo ne ye se bisa ne sɛ ye ru sɛ na sɛ mani abre pa sansem sika kokam ɛno a emaye na chi so a mo se antum ma mo in 97 pesos e de kogina 1 Ghana 20 pesos na ka mo sɛ mo de mo benya kra anka e ma mo 3 Ghana 50 pesos a ka be boa mo empo aban kra de ba 2 cedis a ka metima managi kopim se ebia ahoboa na bewe se sansemi na amamani abra ye ma me ne ye nua ma ye yerenom mo se na ye nya mo beti asim na makoye oye kire eno mo kwa mo bodeja ye pese beduru ho wadaroma mo ne mpani ahwehwe sankomo ya koduru he that's it my first akwanya we sweatia echia wetie for na mechia school feeding cases ewo edumadin a omo yama oman Ghana nyame adom emra yeti say wo mo say aban to more de be ma ye 1 cedi 20 pesos yesu so osuden pa yesu ye papa ema yen gender minister ete yen kampacha otimenka eto ka pa yeti o ema yen gender minister ete yen kama president ete yen ka nti president kasafa gender minister mu ma minister efre yen meeting nti yakọ meeting nso de ekosi yen say minister say no so oyoba san ete say yen ya nti osuna yesu no wate yen ka na ono ano 1 cedi 20 pesos na ono a ote no na nisu de chese de nisu peja enti o hye mbo se o hwa aban betimi aye bibi wo ho ti o hye mbo se obekọ akogine mu na wa ono so akonkoden na aban aye bibi wo ho ti obisa yen set apart from 3 cedi 50 pesos no then na ye dwen se aban ye wo ho de mayenya anka yen kuma betimi atoye na ye ka chen so anka 3 cedis na anka yen yepe nanso esan say o kan say enema aye din ama aban ni ade aban ma yen 2 cedis a ye betimi amanage nti ekopem say na watwe bie san achi no ye be san no akohia na yen aketua ho nsem so ma ye ti ase say ye ndra wo mu betua nti mi di say enede atomu di ama ye nyina nti ne ekosi ye ne bet o ma ye hu eni suade hu a owo edema school feeding ye de nema bebre tu nanim saada no ye mane ti ase say ye how dozo ye nim say ontimi ye ne nyina nanso ye mane hu ebi ye mane ti ase say kwan a ye faso nya ye nuane edi ye aduane mankola no eyeden nti sanko betimi ne agric ministry akasa o ma yeti asese ono wo mo be kasa na wahwe se wo mo be supply inuane ana
enu echi no ya ma ne ti asesa nkuta hundi a eda ye ne secretariat nintemu no emu kwan abeware ti atole bia neme bi wo hokora yente nti omaye ti asesa emre ne mre ano no ono ane yen bedi nsawoso sane ebe ya national coordinator so betimi atramu bi na yehu ne a ekoso ye ma ne ti asenso se kwan ofa so edi press release ni ba out no anye yende ho no opa yenchew se nyamini ni panim when susu ne sa onu susu say bi esu ayesu ni nti no odi bibiba out a yenkuma ebeto yenyim na yes anye yende dia ene na chew pada odi mayen nti baby a ekosi ni na emse komobomu no mebese atu ebo ase tasen nsem ne baako na awofo nso etimi hunu modi amobo ene babia ne maduru wadaroma sansem a wo kan emse wadi kan kase opa amochew chese consultation bra na wono mo fix sa wanga na 20 no kana ka moji ahen omutu ahen ne ma akwada bia kan no na womutua I think say time emra yem papa mahama ewoso no na aketua no ye 80 pesos nti yadidi mu nana adodankwa Akuffo his excellency bae no ye mame a yenya no samre no na ye mame otiko nti ono so betum mu mane be ye 1 cedi no womoto yen tax eye 2017 na omutu mu 1 cedi na omutu yen tax nti so omutu tax ni wia eka 97 pesos no se benku na wutia e wo se wuti benku no 97 pesos akola ni bedi a obe me a obetimi atona classroom e de aye aduane enti e de aye e de sua ade enti 97 pesos na ye de aye adwuma saa abesinle enti chese 97 pesos ene nesikana enso no na about 30 pesos efra kwada bia die mu na osesika na ote de ayede se minu abema minu mienu nim se Ghana mremu no so wo ye adwuma na wantu tax a offense enti yende na ye nim se yen kwan so ade se wo hu se ye tua tax ede ma ban na ban so ahwe ho ede inti baby a wo mo de kode ye ntimi nkire mejitum se Ghana ni bia wo ye adwuma se otua tax but sika onipa ne ba ya enso 97 pesos fansa 1 Ghana ode feeding kwada na eno no yeti free sika botin so anase mo mfaso mo no mte sin ye hunu se wo margin e bia 1 cedi no metim de bia emu 80 pesos aye na mfaso da so no eye bia 20 pesos ana mti ya na say sika bot na no mti free so ni sante ye bisa ano kware ni sa wo moto yen taxi via ye nya hwe sa wo moto taxi via wo nya hwe because sa ukura nkola be say 300 na sa wo moto tax na che say wo jetre no na wato de afiso no o ebia wonfa so a wo benya no mate o jetre ne de ya yen ka ho asem because yen jetre a ye di share school fees mu no a show de da ye rebesa adwuma no wo mo share ya se ye adwuma na bosuma biesen bia on betua ye ka na che 60 days ebi wo ho a kakra bi beba beto so ebi a 62 and 63 days na o matua ye ka na so yeri ye adwuma na kwanim na ye mame otiko jaba ekoi money house me bonidin because enhihye papa or the beto gender ministry was ni penso no na eboayen se ye adwuma no na se ye bue kwan a acha na wotwe na ye sika aba nti ubenye bidi akwa akodidwa na ono fi ho na ofoforo be take over no ma sika no ebe chei nti se wo mutua yen ka ye adwuma na one term yebeye another term yebeye na sika amaye na che say afimu a sika amaye omu betua term baako no wo de kwa akotua wa akafo a wo mu di wanim ne ka te bedu bebi no na fe niema no ye free ejetre na hwe nti wo sa wo ko free niema na wo de ba nti yen jetre asem de ehwe enye ne
Now so wɔn tete yen tax a ebe wie no na afem fa so kakra ye tuatua ya akafo ka ye benya no so na no so ahyew. Enti ye beto aso na me bisa say obi bisa ye na no say na otumrika obi dimrika di na chi de osigina ho meto amenya ohwe oso otumi a onye mehwe wudi machi ye den adwuma no momfa so no motina na moye den tina na moye na nkoda ne ho do ana mo okwa be mfa so amoso cause ye wo voices go ha ye bo kire wa nkoda ne complain na omoye no yenim se anya mo fault de enkwan na esrodo we are say na 97 pesos de se bi aduan papa ben na moye de man nkoda no na mo so nya bi da afaka to bidie ni ade ana aban ma mo bidie ni akade ahodo bi ka ho aban and supply and she said the American no afei na yen minister yen yano no why na adwene say on aban be kasa na wa start na wa supply enema nienti ana yegusu ekura adwuma mu no say aye say saman aduane a ode won sa atom udi a ubewu wendi a ubewu nti yenya de yen sa atom yenya je contract ni say ye be ye ne de na wo say ye na enu echi no ye start ye na ye adwuma no yenya odobi ma ye ma no a ye hwe wo muso wo school no mu no enkola no wo mu ho ye nika enkola no bi wo ho nso a wo mu hawo ne wo mu dadwen wo mu hu se maame no wa ba be ka kire wo nti ye me de education started se wo mu the psychologist be schools no ye me de cause enkola no bi wo ho ansem bi wo mu ntimi nka nche wo mu maame so wo mu ba no wa be ka kire wo obi be gina echi aka so ye enkola bon sem da bi akola pe obi a obetwetwe no de aba no ho nti saa ye no mu no ma ye be pe adwuma ne ye enye sika ni nti pe se bet se anope bia obekwa nkola no ebe hu wani na wonso okuma ato ye na wonso okuma ato ye nti edu bebi ne na wo se ye reduce aduane ne se ye gusu boka nti quantity na wo se eba form na ye timi egusu esebo won but ya ye bibia ye betimi na ye hu se ebu ye nkon nti na se mate ye nka se fiti last year ya start ya yesu anyame adum ye minister ene ye president etie ye nsu di ama ye no ohwe sene o kan ya mesre wo consultation in terms of fixing of rate near the no aya ye frem mo coordinators e region any district mu yes as say ye print mu no ache ye the proposal ko nti afia ye si mu I think say ye Kumasi press conference Emma womu yesanka womu de petition Koma regional minister regional minister and so mo ohwenyan won Emma opamo won nti enumu no na Emma secretary and first yen sign fa yen proposal and sign fambra ye sign at the koye na mo sa womu de we ni beba out amount ni beba out there woman consult and say oh amount to say na ye pese ye de ba out samusha ebe boamo ana emboamo hodie ebi amemusa me ba cho mo coordinator so district ni mu a ombehwe adwuma mo ye no mo de mo haw ne mo ne makodan a wo ma na because as a minister say so person no mo daily direct mo ni coordinator so district municipality ni mu school feeding ekra ni structures nienti a minister person or deal with caterers ne say yen association caterers no emu emia akukudrofu bi aka wo mo ho abomu sa wo mo beboa ye nuanom a wo mo ne entimi endusoro nti minister sha ohun say so the nsem efa yen so a ebedu ye nuanom ho wo form na wo mo nso o mate na so say ba ne say ye je document ye je niema school feed ankasa kura ne structures a o de ye adwuma structures no anything regional coordinator, zonal coordinator, and I think the education side, desk officers, and as president, what are more? Hina wo ye adwuma na coordinator ni hina. Yeah, so association so your regional executive ye no wo mo eye adwuma per yen association no yen constitution no
Nti se bibi bu yen so anase bibi kire yen so quickly ye frɛ yen executive ni nyina anase ye be call yen platform so anase ye be Zoom meeting na ya dwendwen ho anamontu a e wo sɛ yentu na yen fa mo a yen members. Ye wo menu a aban de amama na sɛ wa wo contract anu apɛ wo menu a obeye. Ye wo menu e wo ho. Ene okuda eda na yese mofra ni di. Sa se ye aduane enne dia ene na per the regions because region bia ne said the dynamics ete me wo Greater Accra region. If Greater Accra region na ye aduane pa de anka kola no bedi wache. Now so national coordinator my orientation be emribin tem etwemu. And si say akola ne tene school mu ni yefunu mu pan. And ti say ba ne say ubenua wache nso e bia wa short ubins. Na mo wo bayire ene kontomre wo ho a. Sa da no betime replace bayire no ene ubetime replace wache no ne bayire no. Nti o hweye menu no so a omo ye bia no ma ye no stroke. Na de aduane bi aba abehya. It means say obeye beans ne na say e bia wo ni beans na wo mo wo ho a. Stroke now betimi anua omono de ama nkola no sanete say me no kasa de mo was strike ntinye ne mo no aduana man koda na wahunu oni me ka say ye was strike ye retwen yen sika anim sika ne heti account a ye be kwa kodigwa na ya start aye aduane no ama nkola enche ye be ma kwan de na mo ye ba be ma kwan ye be ma woni eje ansa na won akofie was strike na what you do say ni Equal strike. I think that now what she doing dun so and for about 16, 17 weeks near moment kodana duane. You stop pepe. Na yemisa say e kana he na say adru about the cabo sumi do say. E ka abandi yen a say e ba no say term mu pa de abandi yen ka 2 term, third term and first term. Nia remu be the third one. Now so a can kitin bishim. Nia ama ye babontin de desaban sun freyene. A jumane ye nyamfa so ye to wache juma. Na mo mu betua yen ka won develop term bi say underpayment. Omo develop term bi say deben Edolson. And yes, in pieces and I say. One bet you no one will say whom Oko report I almost say underpayment, Koya when Jumana Fabra. Yen Yanum to be a honso 2017, 2018, almost Kashemu, 2019 for the almost doso papa. 2019 for now almost Kashemu no. Bebrena no let me I can say Bebrena Ejaya Janin because we're free near Massa Ama Otibinko freebium. Obi wo abandon the car 3 times, obi wo abandon the car 4 times. Ena nanu ya covered by ye aduane e de ma JHS for no. Eno nso ye nuanum binum bishim. Ti ya kasika abandon yen dia e doso. Na so ye minister ma ye ti ase se sa enema no nwa ye ni nyina ho adwuma. Nti enche wo mo betua. Na me ma ne ti ase se Debi ayebeko secretary no so ma ye ho adwuma debi am so wa ye ho adwuma e na oka kire yen se yen kire ni dedua e wo ne nsem a oka ho se obedi ni boshe so na se wandi so a ne ayepe bia yen fanye no nti o se enche sa e card down na ehihye mu nketenketen so o mo betua sa sama ekoso e ba nyina na e be se bisa se anye bia sa president a wudi ekuo ni no mo de mo petition ni bia koma ba bi se bia parliament Council of State and now say UNICEF. What the BBC ako baby? Oh, yeah, the petition called Parliament House last year. Emma, yeah, Speaker of Parliament, Otutu ne 9 Poko School Feeding Secretariat, and the National Coordinator Ekodi Nkomo. Nkomo bonu muno yete kakra de say obehwe no watuma mayen yaketia ne nye ne ade. Enti ye de call parliament ye de call into parliament and na so parliament nso tutu anamo wo ho ye de petitions akọ baby bebre na
Jumadia yenim say World Bank and sponsor. Na no cry anyanche some say omunye ni ya ombetwam omunye. Anye bia mo World Bank for edinsiam. Mo no madi nkita ho. Early this year, World Bank for a stakeholders meeting. Na me team omu invite me as president mame koi. Ama ye no omu edin sawo so ama ye kire omu challenges program no kom. Ene enema womu ya ebetimi aboa caterers na timi aboa nkola no na timi aboa oman no. Enti ye no womu so edin sawo so. Na omu bisa musika munye ebeso juma na moye no. Omu bisai. Ema ye kire omu. Omu bisai. Ena womu bisai no na omu bisa me se denti na wo sa omu ma sa sika no. Ema me kire omu se ne enti a wo sa omu ma no. Mo bo sika he. Omu bisai no. Me ka kire omu se omu ma 6 cedis ebe boa. Ena omu bisai se denti na omu ma 6 cedis ebe boa. Ena me kire omu se de ebe ya aduane no be koso aye aduane pa. Because they say you aduane pa o nanso aduane no enson kola no aduane no dodo I was say de ma won aba form nti se wo mo mayensa se de be ya be koso a na yetimi aye aduane pa na yetimi ama wo mo quantity I was say de ma wo mo e ma wo mo so wo mo jitu mu so wo mo de be kwa adwendwen mu like wo mo be kwa akosusu ho se de wo mo be ye e de a support program. Tinka mo de mo mususie mu a munya 60 dia akwara ne be didi atafro mo samo mani age papa enu ye dia yen proposal de ma World Bank no but obano yen won aye adwuma e wo won ase na ye kan 5 cities I think last year and I buy minisika and I na so I buy so nisika yen so president say yen ye oman bapa ma yen ye oman bofo nti yen so oman bapa nti I buy so nisika ni yen chemwe na yen ka se wo mo ma yen 3 cities 50 pesos yani secretary and na so 3 cities 50 pesos munyi 50 pesos no was so nenka 3 cities ye ni sa pepepe ena no yeti we na any minister na ya didi man na ya titi man na so ye nya 2 cities ebe ya ma ye ma me so ahye ye mbo fe ono onti so mu ansa na wa ha munti ye nhwe nanim se obe force se wo mu di bi be kan ho di amaye ena ye didi mu di abedu ni na onim se obibi efe ni PTA sorry ni ade makuonom yenhwe bibi se UNICEF United Nations Children's Fund ene Akropong anyebia watimi ene o madi nkita ho yani UNICEF for edi nkita ho yani World Food Program for edi nkita ho World Food Program for crowd na ka omo say omo be ye bibia omo friend 45 rice ede a support yen ankita hodi no egusu a ekoso enti mintimu nka emu nsem bebre kosi se nkita hodi ni be wi a wo mo de beba out ye suggest ma wo mo se caterers ni bi won sase bi wo fiance sase dan chen nti se won betimi atwenu won na wa ye backyard garden na wa mo won sase na esusu eno so no won timi ama won akade a won de be ye efu na eno so aboa because ebro say they use so ebro pa ye betima ye kontomre wo ye backyard ye betima ye meko atosode a ye hwa ye de gu aduane ma e de nnuanenyo papa be ma nkola ye betima ye nti nkita hodi ni erekoso nti emu nsem de wo mu wi a imidi say obi a betibi mama yehwe PTA for company for mono madigita suku bia wo PTA ni ade ma bi chom say ye bre mo kwada no mo ntaka kran so ni emfa mo anase mo contract mo no mo ni akwanya say mo timi engage parent on this yen contract mo no ye ni akwanya say ye be ko awufu bi ho aka say omboaye anase on ye press conference but awufu no ankasa ehu
ahuhia yen a ye serve yem wo mma no ekomu na sa wo mo beye e de aboan ya but mimi school in particular no awofo no wo show consent pa and dey men kan dada awofo no bi etimi hwe aduane na wo di aba no na we bisa se eya he na we wo mboka so nti eba awofo no ebi show consent papa tisania ebi no nso hu aduane boni a wo mo beka no ebi no nso show consent no mo hu aduane papa wo show consent ena eba no sorry ene na say ma ti say cathedral kra church of Pentecost ayamia ma sorry sika wo mo de koi no enya asem ketwa mesre wo mo bra aban no aid wo mo me support ye na ni ayeye no aye say yempe debio Ghana dachi kola ni Ghana dachi akola bi wo ha wanye aduane a onko school akola bi wo ha aduane ni nti na oba school obedu school ma wo ketra no wasan akwaye counselor na kwadwo aden na ndra wamba school o kan storage rewa e was out in it na say na wo dada no na wo defe no wo be hu say ochina na owo school enti my friend sorry mesra won a wo ka bi a eyeye you aban asedi so obetua yen ka aban asedi so obeso yen sa but wo wo kwan foforo so ombetimi aye e dia support to schools e dia support to yen juma ya mesra wo sa wo mbra mu no mo beboa aban na wo fa mboa yen ka interest no so Ani Charlotte anope wakasa ama wosia guyen ye bedas na sana abekọ no ye nra ye ne asukufo ne big din komo na odi tie nsama nkura ne eka ye ne bi mo be dis ewa mo school fee do mo school mo ana acho de bi o me bi o kra da o ma ye bi da class 6 no na no ye ba ye du form 1 mo so meja enti mo nya bi ye bi o come die bi mo kra ye mo muskambas o ba no mai mo bo o ba fina ma ba isi bisa do class 6 with Tuesday ma to so one city Tuesday na kan so bi fa ya hwe fan ko hwe dia ni bia so ka school fee na ke bo am kakra le gane so the quality net is saying na mo class net is saying oh na nice there something yeah class 6 no o ka benku asepoko no ma sam nkwan na bu benku so yes it says you abenkwan so na wa nsuo ahodin bi anim hwenim no mo de eya tipo aye nkwan no then I suggest what do you suggest then I'm person aban so be ya onye ne say na mo stress of bi mra mo ho ne ade a zi ade o ze Ghana ade you say oh yeah video program na o ma bi do the president na so yenya bindi you fi so ade get a glass no come there you so ade enko nti o ma bi do na books dey so ade you want to say something ana so say free you see I come just calculate the first jena ye free no you say classes fee obu okay man 5 cedi e ba school oba school ba betia classes fee 2 cedi 3 cedi ultimi fan to ejan ba pe bi endi this is your the water this count me to bindi bodo na beto edi then ka it mean ente ku campo for first break to closing enti the esa abani say on be hwe ye breye come on odi be come on oh David okay thank you over odi oye kwani Ade Charlotte Mira what a woman be Mira ho kafra Mira aho pa sadia mekan no adwuma we me sha ase no mi hu ne se eye asudi edema yen a yakoje adwuma no nti ni ameka kire me ma no anopai ni se etu akotwere bebi akire nyame ya adoma omo behu yen ewo kitchen na mesre se ebia mukọ bebi anase mu visit school bi na mu hu se aduane ni nya mu yi yen asotre
na quickly no yen pin ho na ye ne ketra no enkasa na yen kire no nienti a e wo se oye aduane ne ye mankola no na wo munya apomuden na ne edi ho no so national coordinator ye training bi when timi and cover the whole region ti ye the two minister nim say obetimi ahwe nanka why orientation ama caterers ni nyina nyame ya adoma enche odebe hyehyefo na enema eni etimi assistant me hye me man bo anope say enche wo mo behu yen wo kitchen enche wo mo behu yen na mesre caterers a wo mo nye aduane papa no so say mesre wo mo eye mo fra ne daachi say ye aduane papa ema wo ma eno na ebe ma wo mo humanim no akwa anim akola bi wo ho anya adesuane pe o okura other talent a ebia eno mpo mfa book ho but so obedi di yie na wanya apomuden na watimi agina ne nan so ede aye dia nyankopon ahye ne se o meye ntimi nuanom caterers anope mesre mo ni etwagu no mu amate bi mesre mo se mo ma yenjire yen ho na yenye adwumaden na yenye aduane pamfama nkola no kete wisi yen kasa dudu rewra akra bi na obeye na apomudin wo mu ayema nkola no enye bebre na obeye na akola no bedi a onya apomudin bia anope mpamcho ni ametini ake Auntie ukwe buffer stock for ohe aban hihye mu a wono de buffer stock a Akuffo niam a wo madua na yakototo ne akase a be sei no wose monkoto na monfa megu eye edan mu na monkraso na seneka na Joseph eye wo Misraim no sa pepepe se aduane kwatwe a no mayi aba ne adi bayire ukraso yi a ebetime gu ha ama afe ede na bedru mankani makoi omo no no hata na makoguanye eni ade anya bia buffer stock matwa aben besem no me adwuma omo mam niema ho nsese matwa aben buffer stock asemi yakasa ye betimi atwa aben buffer stock true yen secretariat no ti ye dia to wo manim empempi yenim nia esi wo mo kwan se bia wo mo bechu aben buffer stock for so mo starting supply niema but mi je di se ni akoso no ayesua de ama ye nyina enti wo mo be the right thing on be ni eye mi je di sa ana pa yen celebrate da be na hwe manim samo be no de na mayan kwadai enche say enche na mo de 1 Ghana 20 na eba ana 2 no ana se mo ba ne sei die besi bia no maso beti say the minister ehye yembo no say ye begina 1 cedi 20 pesos say minister koi na onu nsuko sun no won je 2 cedis na tum no ye be ma maso ate ani Charlotte ana pay asari e be da o me so me damase ene madade ne mahu juma mo ye ede aboa Ghana ne Ghana nkola nyame nsira mo ana pay da se bebre yo Mame Charlotte Ashaki Asante ono ene national president at the School Feeding Caterers Association no na pay odese mebegu eponosu ene 1 Ghana 20 die we 1 Ghana 20 ekra na mse fini beti mu taxi o na no na me kasen ke bia ehwe mfaso ne ade esuku ni niam mfaso no na tititi na oye account na mfaso ba na otua ene ni akoba ne se o chese ye ma once na ye to am na be 97 just at 30 pesos ene ye be 1 Ghana 20 bia na ye beti 50 pesos ne ade o se edi ani edi akire kwame waka besi ensemo ke kwame sisa na eyaja ayi no na shaka tuda na se beba ho wanya de bifru ama o de fafri baby o di free na ne kwada yi ene ade bra ya memfanfi e maame otiko afisa jabade no meni na di ehiem kakra isa se na o foundation bi Henry Foundation ne kru ne foundation nti edi insawoso kakra na me pe number no se ankene ne betumi atwetwe nkomo se yensa ntumi ankaba bre papa mu no ne maame otiko fisa jaba yensa betumi akana na twetwe nkomo mi se oba 2017 any appointed no as gender minister for children and protection ne du baby na na ambassador adema omanti asmai teli ena o se dabi
so kono kohwe sebe ne kunu asansa ne ho emfa no na e ma me kire mu a hura mahama breso na 80 pesos ese nu 1 cedi kura na se eba 1 cedi na ke betumi akọ nanim kakra na ba bedu 1 cedi 20 pesos na je say sabi o senia anopa na o kan asem bi mafama aba sabi abayare said no kwatata kwashi ya abayare na ye ka ya ma atiefu mfa no MPP aban aban mi nyina ka ban yen nyina ene ye to ye abayare na o kan abayare o de ase abayare ni fi 80 pesos ni Ghana ha eduane beto ala pure water ene dey about 120 the 40 pesos ni go so 40 pesos ene dey go so enti sabe say 120 20 pesos 120 pesos enti min to ba eduane ma ba let's abayare so ampa eno krepa it is a man anka say on be demonstration ebebo omo naked edia anka yentie asem omo nka no me kwa na me bisa ni bisa say enti sabi uno bi ya dia otimi ma bibi e friend say bi a threat bi eba obabi kura ti say opampam ehunfo a na to Barima meja that was ene dey jam na me hwe yeah but ne bi ode bia ofan san say fa ko ye beji ode buy as amaji ebini enti ene ma ene mo me nyina ye threat che say hiom sika ofo bia ko di loan quick loan fu no akojo sika kwame aya quick loan kwame yeah grofo akrokro first no mo ye sisi ade mo jai first no oba no beto na ode ne ka ni obeya ono ebe kra ti hwe bi nkwangu ba sisi ade mo jai kwame nkwangu ara offense ka sa Akuffo je se nkwana sika na bia na ode aye nkwan de me hwegu a na etiafu na ekoya nim enti okwaje bosia na ode sare ona maame ne ka o se omonyo odobi ni enti adwuma no atim ne se oso omonyo odobi omonhwe ne aban eye no omonyo odobi di ama amofra no afra kura timi ba beka kwame nyom nya na do hwere nkwada aso ke se banku ya kan se kuku na se banchimore ne nimu agbeleba ne nimu wi ya sankwa so do agusu be di ya se wakọ obobo aban ye se ufufu no banchini bode no yes ya de kwa na gu France mfra bone once 20 pesos enye koko kwame o so papa ya kwa papa e o so adoya na kwa adoye kwame I don't see abayare o so adoya na kwa adoye once 20 pesos abayare once 20 pesos akwa say aban boy na dem investment ba na kwa beka e ka say once 20 pesos ngede on pese ye koko ayede enkwan gu wan be ye awofo no motifie na se omne omerenum sie e wo nkwada no eno omkrum sie wo nkwada no ntom de omadwe ni se one more form sa kan form tinka abama ye koko ama no nti no ase ade ne fi 80 pesos na about 12 cedi ekọ na nim obede nya ase 80 na about 12 krom ha aban free se chesi nyina echi no Africa PT om se yen ne ma wa yes ye tue sika we e dia kan wan be dia kwada no enti oti wona de oso oba no ena na kan wona ti ko e de ti ase me ba okọ ereho na asoro nso ayekọ no Pentecost ni Methodist ni Presby ni Obeka say o kan so you dance for no I mean Kwame you dance for any go school no they are very neat and learned Kwame Elizabeth Akuapem Sound Edward James Gagoto crowd our Greek ministry sabri ayisi health insurance ayisi my classmate no need health insurance as dey be am ka say me di hu ya say ye pay director e dey am health insurance no ya fa yisi anya director one because I see onye politician anya say on to aba but don't go ni pan to aba anu kan say ye di adwuma ne hye ne sa na nka wa hwemu aye adwuma ne ye but o hwe to say cathedral say mana ma me kan ya Pentecost for ko isika de manchester cathedral obra be pass Pentecost ye penti hu ye esu to se bubu na nem se bubu hwe nim ni ade aya ye kan Kwame na no besi police station wa ye eboa ekebo crime no mani obi say police station besi ye naja omo Pentecost mpanyifo no hu se sebe ono ne ba sebe otwum kakro no mu winti ye nche ne fa no ngoto no fa ne tight engotu ya tight wa so na se ye fa ngosi police station ma police for no match mo mangum and mo fa ngosi rehabilitation center
the Pentecost Rehabilitation Center into onipa no se bi onum koki onum wi a ne be fa na ne de ko ne rehabilitate no na what me normal se dey kosi police station ye ma chom mangum ti ma no se fine ko tight won to abiu ye disika akọ industry cathedral say mama me can feeding say me and so ni maku ni adi is about time they must support World Bank ne sponsor program you yeah World Bank the Ghana kwame 121 Ghana 20 baht 97 you Ghana tax Christian Council yes so yes we the bia 1 Ghana ka ho kwame 2 series 20 pesos yeah sir sanko da yi kwame omnam hoyi no me bi na be ayi asofo pa catechis yeah soldier phone ni yeah doctors ni lawyers ni teacher phone ni nurse phone ni oskani be na ne buy asofo that's why ne buy asofo na ye pon buy asofo enya for man na eja me say asofo for there e so da bia omne politicians ni gina fa akopepepe un se ye ka se aban tete ye ministers so ye ka me region omodos minister dos se aban tete so na de eja eastern region kwa se enka Methodist ye aban eastern region kwa ye 4 eastern regional ministers Methodist ye diocese Kofodia eastern region kwa Kofodia ye bishop Kofodia ye bishop wo Krobomu oda bishop Nkoko bishop 4 enti asoro for the there ne o kan omo tete so omo sika na be boa school feeding program no anya bia ye mana na ko Methodist asoro ye won ko Methodist school de maye enti ye tight mu bi ne de ko ne aduane ama ye ma no ankanye ne bone anasa ne papa mu no ye tight ni bi correction ni bia ne de aso aban de ne so aban de 1 cedi 20 pesos aba enti ka so de 2 cedis ba be ka aban de no na ye 3 cedi 20 pesos na de ne aduane e de ma ye ma no Romans afon o ma ye mra na because kwame kan ye nkoda no ukọ Roman suku a bro fisher da batch toys ni and so kaya and na ukọ Roman for krampo clinic ya ma Tom Brown kakra ya ma mo do you know thank you and we be a friend no na ultimate sakon konu kwa asuzu ai dey sense kwa me sister bi na dey turn so penti ano na dey near truck no dey turn so ye ma me ni wakura na atan na dey ko ade to say waso dey member na je say tofo kwa me enti yes say and so sorry some mama me kan I think say is about time we look at that now no national cathedral need this kako school feeding secretariat yes afi bia a Christopher Kroma jatum say omo de bia 1 million Ghana be support to kwame enye ne de ne fe no agano anu eja afi bia o na ya eda ode kwade njia ne ka na o ko se on fa nko be na wakodu eda ode school feeding program if man say local council of churches kwa jatum say ye de 10,000 ebe ko which they can because eja ye hono mo Methodist Akropong circuit afibia na etimi almost 1.2 billion 120,000 Ghana cedis e go cathedral and if I say 4 nyina de aba almost 4.8 billion ani de ko and you de yin 80,000 e kura no enti nchen na ke emfa mo school feeding program no what I say na ne ode ko dan kasa ye ntua ne ka me say Church of Pentecost ye ka aja you bet me abu la na tum Church of Pentecost elder bi ene wa ye tua ne ka elder BBB ni wonu ma ye tua ne ka enti say odi sika no man say on fa ko national cathedral e be do ayi adenta housing down a company say ko education ministry part e be do na nka hira o mi aye ntua me ka no minister ko bo bi say on fa nya aduane sen enti asori fo so nja hwehwe anim no o ti ase ye Jessica ye di police station na ekwom de asukufo ekwom de mo amoma o ko na asukufo ya post school pandom na ma mobo and the more serious note no sanka ye ni school do so Presby Methodist Anglican Roman die no de ya ban na ade a jade ntimi sika emfa nu aduane ma wo no mo eya bisa say ye bo afode wie afia party e bi ma asore ma na na osofu timi gi ni percentage nyesim asore ma de mo nkofi a kire ye ho no mo bi a meche ye omo 250 bucks enipa 100 ne ba asore asese anya bi mem ka kiro omo je 250 Akropong Christ the King Methodist ana meka no obi afro ma be yi me ho ano eya no nko o de ase anti no ye ka se enso ne hwe mo school enso ne bi on betumi enso ne bi ho no ma
won betumi omo betumi no omo ma mebo aban ye ma ne ko sukuu no anapai ye ma your best friend say for betimi afre MT 0551 667755 0270 191 0551 667755 0270 191 Papa, who do you kwani? Na enkodai nsamo mo kan wotie. Anya bia wo nana. Na wotie ne kan say. Oh, okay. So Mr. Kasa Mr. Metma can say because we na first no na because we na ka we aban otumi ma omo aduane na ba se say dey enkoyi kura. And we say me so me ba so on so secondary school. But se me ba no so kire okwan a wo mde ma aduane a wo mde ma wo mo school na they say na enje kura because we say obi okọ secondary school na because when we anopa we omo be man tea without bread without nothing you know and on the end akaka kura nti dana abeka kire aban no adaroma and they say na no kumawu omo to abai ayi ase no omo koto ni na wote ketrafo kasa so msika kweshemu mai sika de man kwadai wo fom ne identity na wo so wo kasa gana ni a to aba na wo kwani wo so wo bo amoma na tumpon de na wo kafa ho okay me so de na me so me wo kafa ho ni se mesre aban se na o me fa ni se me fa se ka ni se na e bia me fa so obi bewie o me fa se wo MP bewie na adwuma na wamma sika kese na we just me crowd there me hu say na me sin ya no the way na wamo ya na mpanifo no wamo disika kese no me pache wara say wamo aka me fa say so obi ye feeding we na say na say bia na katua etimi kamu a eno crowd there enye ti no da na me spakla me metima kan say abanhwe na de na we say we friends we oye de ma wo ma ye aduane ma school for no nyinara no abanhwe na abanhwe a wo ka say na ese pepepe no spakla me mo kan Okoman Radio 97.1 Susu brimi pebi Wabwa Ghana Nakana beyo Ewiyo Efremini waro Susu brimi pebi Wabwa Ghana Nakana beyo Ewiyo Efremini waro Hey, station with your man Kenya Okoman Radio 97.1 Hey Mi mangana Adeshe mama Moma miniswe Moma ye febi akuye ni ondo Efansu mi ye meni Na omeni Ye yankasara japalea Yanana di abebrese Jede tuho maye Inchi asemene use Yesu mgane iye Anya sape dachi nchiriba Beba bebu ya mfo Minia susu brine baby Wapwa Ghana Nagana beyo Ewiye yo Efremini waro Susu brine baby Wapwa Ghana Nagana beyo Ewiye yo Efremini waro Okoman Radio 97.1 Okoman Radio 97.1 Okoman Radio Ghana ya sase batana Yamie shira no da Wamanu niyema penyi nala Na wamanodo Eya sase batana Empe oku Eji ahogu eni Nendike biasi asumbiye Inti asemena use Yesu Ghana iye Anya sape dachi nchiriba Beba bebu ye mfo Minia susu brebe pebi Wabwa Ghana Nagana beyo Ewiye yo Efremini waro Susu brebe pebi Wabwa Ghana
All right, just about 4 minutes to wrap up on the show. Good morning to my friend and brother. Could you say do or day? Godfather Papa, Sabranti. Oh, you need passe. Wakonta no. I'm a conta. I'm said the gam. Abrana ni nuaba. To Wakonta. I am on this card here. I feel a music and I feel never. I feel never until they're trying. And I will hear you about it. Oh, hey. I never go for the good morning to my brother. Only PRO Edema Get Fund. Ghana Education Trust Fund. Adaroma Modia Obo Kropini Papa. Kwajo Ase do all day. Godfather, D-boy, raise the power one. Nakunta. Ezra offer. Boaz offer. Lord offer. Na Jethro offer. Their rich uncle. Are you home and Jomo your home? Boys, know your home. Papa. Said the guy, Nana, I wife there or no. Oh, no, only Montaba. Not me who in Tama. But it's your one where we say TV. But we bet me actually there war. When you are school, you bet me actually. I play the CBD Kofi Ansong Baffuor bet me from KB. First, I can say, man, D-boy raise the power one. DJ Don DJ Zigibi and Gideon in tow. Fame. Me need the Kofi Ansong Baffuor. Akropong-Akuapem. You better send the shame over here.